Yamoto ene ye fiada bojaye ewie yamo ha emo akwaba de ba Adom 106.3 FM Kasafide Sunsha 104.5 ya file stations wo memu ni amahodo so bra so se wiase nyina pram to breka Kasiebo is tasty ye de ebremu na wiase ma de bremu de mu akotene ebi ene se Ghana mampani na danko Kufuado se meka sei ene waye homodwe a wo twen se engresi ba pani ne ba kronkron a wodi ade Prince Charles ba bedro mamu na sofo mako ensia so na so afrem esoi ababefo odibre emu enkomo ye de bebro na wie passport ho krata ya na no ebeto odwase se bibia ye free no empanimfo chemu se ye ka free no enye free sa ye se wo download ye free no emom processing ne de wo betu aka assembly manfo wo mamu na abo trimpo se papa nyehwe abonye nyehwe na sebe ye nyina subonten ho fantasy ho horo ye nsanti pass wo de ye fropa be sha be de bi abanhye won boso be mo moto no beto sese emae enti pa se nhyiamde bi obekọ bi de enya adwuma mo so ko strike UDS adisuafo so na ne wo keka won ho ba no wonum kire se school fees yi ayagie bo UDS so level 100 a wutua ne saa kosi so obewie na security force wo bro won te se kan USD pepepepepe na kan USD ene dai na wo senka abedwakuo foforo ebehwe suapon ne so no ye pa wo ho ntoma enso se ye kasai aye ntwensene eya ye mo anan ye bekwa kotie emu nkomo woni esisi adan twon wo mayim so kire mu se interest rate yi a ewo mayim na eku won wo se dan wo si abonya tofo ne boa ye den ti abanhwe won asante mantamu aposifo so na eso akon den se be entokwa den ba ye den pata den ne hia no na wo pebo atoba no ma no so pe bi obetu afa bronya na ebe bonsan be fa ha ma kronfo so be keka won ho na wo kronfo wo ba wadwen sa asante mantamu na ba bo kron no de wo no be tia yam papa na posi ni mi so atutuo ama no abo India ni bi wokumase ye no so mu nsem ye de bebre mu ene ye be ko kan si na dwadifo so wo ho no mo se bola emene wo se ye se atosodi a yedie no dodo no a bola na agiafa ebise wotefa na bola tefa keme ne mpanimfo ye wo ewekura de nkran ye me mpanimfo wonsesa bola no bujumbura msensem no se na kosiedi ensem na posifo no kana wonim se hwehwemu beto odwase wonum bia ye die nwuna gugu tasoi wonom a se ukidni anase o se aboa no mubabo apoapo akofa yare abre de ebi nsi da nanso doctor bi se he nipo ye sa de no wabon papa udi de akire kwarensa na behunu de onso no beye abusuya Kasiebo sebe testi angaza abadwen kire kan mu bi eti ya streaming live on Facebook Adom 106.3 FM for adwen kire no fa wa bresem ni yasini koso e de amawo sada so na akuabo achiwa yi Adom anase na sample for J Facebook wono mo ade fa wa ye bekenka de amawo ewie yemfa nase ema advanced savings and loans bright schools afa holy mosquito coil in spray ene wa wani tua se ne koyefia de X-Man dietary supplement we be ma enye se ofa hu kuntan woro ho so a na wadwodwo se be eyi kontom na de hu agya ne de bi ozons gripe water boan kwada papa ema wonma wo foso nya somdwe ena eye Franco Trading Enterprise a woton fon papa ene ho akade tabia herbal mixture ebibidro soro nko etene so ani asori sanse ya no mo anfinhia duni atwi etiridi ama ye na fei etie no mi etimi dida Vitamoc ya no ne soro nko a apuntuo eyio efio babia utimi nombe na wona hodo bebre dia ope ena anom korade no ye frɛ ne champ afa civic and women capsules jonso emu nyadewa hodo so ye oba na se bema enemu nsayare hodo so ye oba na se bema atenka ekofom so ye oba na se bema obi abegene de eye civic and women capsules wadwen kyerɛ no hwehwɛ Adom 106.3 FM ewo Facebook na ye streaming live odi adwen kyerɛ na guase kama na chese yakenkan edi amount shine tomato paste and fresh lady capsules and freshman capsules e wo dwa so ye man memme yi afei feco spray starch and ye wa wani tua watade ne betwi so otoso ama na ye kama ya kono ye bo retro truma ba beje wadwen kyerɛ ne so a na petroleum lubricant engine oil egu ka mu a ma engine no ne sun ye de etiapo ka ni dwane kama and victory garlic mixture no so eyi ni pedua no mu fin eyi nsade ehun hia epo abba bantiri no mu nyina makwa na dam se motowe na fi wonyo ahoden ya yesom na wiei na sei ampofo Gemini akuabo achiwa yi Adom yenhyensem na se emfemfiri assembly manfo wono akache na wonim se assembly man enenei ukonkronkuma no kura na wodi posu kura che MP esanse obi be kontoko assembly na be pata obi koye ne ire ho ade assembly be die animu eye be ba agisa assembly be binche se eye no kura no enhye danya fans afode kura na ye bo agisa assembly foi na esim potamo anemu ewa bedwaku aya pawo ewo mantam no na se menseni no se emfa empuntuo ho adwene na enei wono mu kire mu a se pa se wapoto ama na fie na
na do se ko bom ni atwa se chide ya adwuma omo eye no won mu hia ka de a ode beye sansa assemblyman obi kura ne be yare anadwo awo ne be ka obi yire ni ade ani nyina je se frɛw enti moto dwe fidie tetafo ya ye de edom wo mo ebra no mom de dwuma ye bra so sa ban emu omu bie na won aka ho asɛm aka ban ayi nani enti se assemblyman fo nyina adwe akɔbankurum se o mansiri makomakɔ hanu aduonum enan 250 ene wo memu emu assembly fo nyina se December yi general meeting na yeso mo hyiam de lekese pa na ewo mo no enya de a wo bɛkɔ ne akɔkyena ni nyina ne se empanimfo pese wonu mo ebu wo mo efa so na se be yentumi fa bedwafo enye nkoa na yei presiding members ana se PM fo a wonu mo assembly num no wonu ne bedi nhyiam de kese pa e won kra ha wo mo wie ya no kasamafo Joseph Kasieba edi tudwa se wonu ma fa adwene wei edi tintesikɔ kwa akyera ban se entasikɔ ko bi obi anum ye boapa ne gya tifita se akade pa wo so mo de adwuma se yemfa mo de mo so be kyerɛ se yemfa yefunu pan enhya ba ne yemfa ne tun no enso enkɔ masre yentie nsɛm wo de atodwa ne bi Noma miensa ene de tutwa nidi kan motorbikes ya minister any deputies any nalaka omuye anamusini ya mom up to November ending siensan kan motorbikes all assembly members wo Ghana na be fire ho adwen be fa ne say nidi kan say yensan kan ye be bakoto sa meeting no o de ade ebre yen presiding members ye wo kuo amodan ano muye bibia ye nyina ye hia ebopo na ajatum say ampa mo famra na we dem anka bibia ne hu asem de voice message aba enti mutimi sebisebi o mutimi ye bibia keke na ye sori ndi machi ene ye ka chom say ye njintum na fe o majuma so ye dokon so to dwadadi so to pokeke so to bibia to nsu asa nipa no abo majuma ye nya hwe me ka cho average asem members ye sitting allowance ye 80 Ghana afi oko meeting me say 2.4 then abetim dey aye enti e fra ban say MPs ni to mo come from common fund some members do time say amendment on my bay ne dey to aba ama MMDC no omo fund no so shey say this are some members so omo to yanka from common fund Joseph Akwasiba a wakasa edema PM fo na wote se wo churchire nsemu se niema bebre kwaso ntwa yie na de to makomakra ne National Association of Local Authorities of Ghana na lagfo e de betum so muntua 1000 no ze 1000 no mo de kwai na eye ne ese mi se PM fo ni bi se asem a wono mo kasamafo eken wo mo ana na tintesuo to na tum se won kan na se te se enom so eye tuo dodododo asem na wo ka no areho ne hu yei se o person no obi san se bosoma wo no betra na kire wo na chi wade wo ba won cha wade ase ne tuba ntia wo nua nti anka bibi ohoni a anka munia no babaye na adwene no enko bankurum na wo pagya no kumfa na de behwe wo so de a na person wo so pusu wo ho ebe din say de bia obefa car announce ube nanti from one place to another on bomodia na nsaka motorbike say na ebe ya ejuma isa ayeden e fata. The next option is to boycott our next sessional meeting. You can say December. All government programs will come to a standstill. You best the abaya to the Kwan bia don't know over for that. Assembly members will be motorbikes na was I with Juma or say no fatano. You do me a Juma to them. Maybe I was ama directives about the assembly no. 1,000 Ghana cedis for one gown and your gown here. So you can track a simple or allowance be a bosom be over my bottom zay juma on a babwa Ghana and yet idea a priority ka abai and my 5% of the common fund nanka yes so yemfa and more yajuma no hobra Ghana hano say wa nye chira you who here some if you say I'm quite say no ma bebre e ma miti ye DDF target was say omode ma ye no enti minia ubi say yankwa yeso yenim say ebe ma aban ababiti we assembly PM for and I would say woman church no bu on crown and dofu bi kanchi maybe onyan fofo we ye be moto ntima be fawo edwa kodwom ni ade up to now to say omo ntehwe yenko ye nimu ye kwa ye nimu ani eto atesi angaza Kasiebo no so ne yakwaso ye a ehwe o meya me no ne ensem so na mpanimfo ye wo wono mo enra ne messages ahodo ye ba ye wuni pakro wo wono mo abehwe no wanya bi esi o se passport wo kwa passport free wuntua bibia wo ba ko anim sa amanfo keka na woni egbose
say na no ne pinche mpanimfo e waso enim ne ebisa wo say free ya ye kan no ye free de hi bia free a eduru ba bia betua bibi kakra ana say ye free ekosi ase say free yo say wo koye passport wa so obe download passport forms yo say processing fee yo ni nyina ebe ye free so afọ be de eche ya bono en wo hwam no ne ensem so won mo yan for cha so redu en wo de atudwa say si ye kan passport say kwan ya ye fa so nya bia wo se forms no wo nkọ ba bia say bia kanenka wutwa ho a o na me kwa bank na me kwa performs na mko say o se da bi say forms no be download na downloading no na sabo download e free no no wuntwa hwe na mom se kwa say ye processing fee dia wo so betua na no no 50 Ghana ne 100 cedis abiribi ya atwam wo no wagye no wo se bi meka ho ne etua so we ye ntua manipa ne MTN mobile money Vodafone betumi aye na mpanimfo nsaka yantia ne say all the unions in ayu omana musifo so onko council no so the disal listening na ma register aban ese sanko first no open passport o post office and bank no akoto application form in the paper no near ton na 50 Ghana so open no normal service and as 100 Ghana so open no express and expedited service in the paper no na near ton but say yes say with this new system na initiative the aban paper no e free it will bet me print about 100 papers about 1 million papers the answer wow dem wow computer wow printer open and you not pay in processing fee no out yan the cost of the booklet and in our put 50 Ghana and 100 Ghana now form na anka first no ukoto and sawa sele no sa form no the free form no bet me awanga bet me print and when you also be bank send a first no ko bank na ko line no wakoto wakutua scan the amount sa form no sa form now you can easily access that form for free but so believe na opese amount passport booklet no in the submission that's where you pay we aye swafo abedi eche ya bohwe wo mayam no ne ensem so na pani kire mu se nanse so fini bia beto wono mo ya manfo ko passport bia si o booklet ni wo no osesa afini na betwam e se no so mpanifo aye ho hyehyeye ya niema aye mpampi mosi akwan ye ma passport hyehyeye nkoso nyina da no wo ye free wono mo animu ya any backlog ya clear all the backlogs. Who submit your passport up to the 18th of September. No? From Monday, you better publish it. All the passports are and confirm Bambeji on your website. Into no any issue of say Ghana for fill application form no now submit. Yes, and the backlog will hold into no. We back kahona into debi. Into we no so no making sure say they be at the amount say Obabejo passport. Mbana passport na ready. Issues na you facing the part say machine breakdown. Printer kesia print pictures no any the laminated passports no passport booklets no so printer na break down this nyame charge dey atofo for near brand new I can work you know issues na you facing the past no say you cleaning na you top more books say or more booklets for into no issues of shortages and say thing of the past into say there shouldn't be any excuse say nipa submitting application na in about day I am on the general obekono na ye ka ananse sema trend dey enter anu ye bia ni ho no mo kwani eto anansesem anu abempanifo na muso amutumi kwa abafu mfidie bi so kwa cheke ehwese wuni pakora bo se maye no wopani kiremu sane ye wokọ www.mfa.gov.gh ya ene eda ho no mo ayewie abehu se yewie no akofo ade www.mfa.gov.gh na chese wakọhwe ade www. Ampofeje yanto aso bacho eya na wabachire sanse golf no eya doso adinim na ye ko KN University eho ena no ada school fo nko da bufuye SS Japade nyasam keto ebi so omsa dan omso ompanifo no hye omso dodo ena mra bi omo hye school no ebra adwene ntiase so se be kom wakrum am wasem no mde wonti no adibi na pa se won betra ho ne de wose kan adwa na nka ye hoho ama kire se akwakọ wie sa ne de na enye de papa mu a ese aba na ho makrama nka so be wie akire no na Japade aseye ye ma ban kura so de ho ahomete ne mujahye eye se school mpanimfo empe ba bi mata na afi wo pa bedwa ko from omko tena se ko be refer sante kotoko heno tumfo se tuzo ba bi otune na isi asam no so sanse
emanasepɔ ene huhu anamanfo ye wachire no na ani eya yenyan ne kokɔ wie senka na hwie be nafie yi anka yebepa bedwakuo foforo a wono ene behwe school ne so a kyerɛ sɛ ne adaranfofo no gyina mu bi na bia ba ko mienu miense bia wode bɛka ho no na wode aka ho ɛna no pɛ yi University Teachers Association of Ghana ye UTAG fo a ya kyerɛkyerɛfo a wono kyerɛ de osu apomu no e de aba beto dwa sɛ wono hwɛ de nneɛma ni si kɔ no a anamontuo no ya mo anan enioma ya agensrepe na panimpa woda UTAG no Dr. Eric Opoku Mensa na ekyerem sɛ aban hyehyɛ ya wo ye ne anamon bi aban ni tuo no asa aban ne hwene mu bɔn no na onye na adwen so sɛ gyina ya wo mu nyina si ye ne benkro mu nyina adwene ekomu no wode bɛyɛ adwuma na wo sɛ nka kakra aba ana sempu na namontuo motu no omka ni nyina fo a emotumfo sɛ tu abebio ɛtena se na afei ogye sɛ nipa ne tum emomfra sɛ yɛ adwuma so sɛ yɛ kasɛ no enyansi pɔ yantie ne sɛ all the unions in Omana Musifo so on court council also. The are listening now my register. A buying says uncle for no on pay or more council also. This is unions not change. A buying Jaban son fan and call for so my no tune for any quine. I no great council no. Said the ne and she say yes, she say on Monday and she said then was he in a great council. And to make come among for you answer as what to say. Say inform a council now. Aban ema inform me. So school for me nyama school a aban ema school for me nyama school. Na me fi say nyina epe na somdwe. Engineer twa ye tena se ye kan bibia fefefe ene ye press e. Me ye wie ye no. They say no somewhere ba no excess e. Ade ye agree on Monday no. Aban bonyo so. Nto asa kwa akiri e kan sem foforo. UTAG ye ne omonya adwene. Say NCC council na they make nyina na se ne mfiri. And the school for no so ma school and also bono me awofo any of the school for a poor masem no omon family omon fama ban nti ye hwe de ne ade science ye munya me so bo ye hwe se bibia mfimfim a yeso so ye be dwundwe ho ne aha na mo ebeto because the man ye ne de em say be ha dwen pe ono apeso ochusu ne nkofo na momon nkofo so mo say chusu o mo no chusu at omwa decision say mo do mo ba me yempe na je se kosi enkosi koda enkoda ba kofo so de utumrika wa na di first na wa so no wawe aban no fa wo de bra ne yemfe de mra afa de wono no pese o kire se ne de na o de ba ne de ne ye na wo de na o de ba no so anu so wa fi na ni hwem se eno de nye na kosi de bra wa homa no so kosi wo na wo kumase na minim se nka ne ikura besi sabre na nka menhia bia ya masa ni payi mu be hyase aba be ya adwuma enkomodie ne se potin na akwakosie Nampo for je no na wo kano yeba Ken West campus wa non dumu honum na ye hwese nka niema bitimi asia na enka ne nya so twi se one ha great ho na anka reconstitution of the council na be so what ya tena sa no ye sisia ne ye tese one ha e be so menhia intisia no ye de ba menka ye de kukuru ye kaka nyina e ko menhia ko hwese jumedi na be ba so a intisia no ye de ni a kire menhia nana agwasi minim se de ye na ye hwe animu na no adan amko menhia yi otumfo ma dakora anka mo hwe na school for ne nsamra na sabre ade ye se de se ne se ebe kan da wo se school for ne sabe school no ye nyanti bibia sa de ye twene se o mo si 8 no ana one disia for no be ko school ye nyanti bibia sa ye hwe many university authorities ni bi kasa empanimfo ni bia na me se de bi o mo kasa o mo pa chen se o mo jiri se council na number constitute na by if ne de additional for bit ma ba be sua de kama nana akwasi ma ya na wase enim se niema bebre na ekoso na ekire ye besa ba ho na ye no obidi nkomo ye be makosi de bra na ye te nka efiri kumase no ani abusua sukuu no ba bia anyo ye ko UDS University of Development Studies wonu maka che no campus su no doso ebi wo wa ebi wo ba bia twahia mantifido tamale ebi wo honomo na adisuafo ewo UDS efiri we besi tamale nyina kire mo se ne ekoso wo kwa me nkroma suapo mu nye ho no monko a wo mo kire se wo mo ho de sukuu fees kura aka ho empanimfo ewo sukuu num se nkamra wo magi mu se afie bia ye kire fees ya university bia de no yes UDS do do one man empanimfo si fees no ye fe no flat rate
ne ewutua no kɔ level 100 a wo betua de awie school ye ntivi mfiri mu ye nyamo hwe adesuafo ye wo honom sise de afono wo eti wo sere saa bere ya mpanimfo hwe kan university de no wonfo ani hwe wonom bia bisa wo so amroba si wia wo mpanimfo agi wo school fees akese ani nyina no ha bon we are charging a fees since level 100 admission fee admission fee level 100 no sisi am no ka say no level the 1,438 and one year to level this time we can't pay for no come some catch a flat rate period aside that one more aside business business with departments no development levy our best to attack anytime move with ma any students face challenges okay SS no you say pay for so level 100 is admission fees na wo say it what you say you call any admission elements na wo mean na wo say you free ID card na sa na na wo me free ni it standard school fees into be here university fees they also for parliament the parliament international national tertiary council of education by letter by how to say they should maintain the level of fees they were charging at a particular level by UDS explaining it differently admission fees na you and you be tears and the what did they make an ani adesuafo no na ebisa no wate ase UDS na eboboba no SRC pani ya bodawa no se dodu ani ekobisa ne se pani yase mo SRC fo no ese mo ni management of the school mo da mpa ba akoso ni on beka bia konko na mo ye se dodu si entesa wo se mpanimfo no omo ni omatena ase campus security in there we are not comfortable with the work that they are doing there omo patrol works no from here and the student challenge in say a flat rate policy am paying for say yamfa bibia ngun krata so yentwere ye propose amra na yamfa ye modalities yam present ye modalities I pese using abusuafo tie o adesuafo no mom ntworo ngu krata so nkanche mpanimfo se ne ye pese school fees no moye no ne management wo UDS e kan no eti asem ya amna nso ne ye kom na hyebedwamu ene ye bisa gina twuko ya wo no mu wo hwa adesuansem so saa na tie school bia se university bia wo betumi ahyehye mmra se fees no ne ye pe ne ye gye wo abra na hyebedwafo wonyi ntu mu ana pania be de akire ya wo mayi mmra hyebedwamu ene ye gina twuko ye hwe adesuansem so da wano Johnson kwaku adu anchemu ode ba yeni the school mpanifo no another na no for no etu sa na mo na I am from so in the first place esan say ye ka say entumu betumi aba but the enemy say enteso de ema enti yemfa ne say almost say first year ye get 1,004 na akoi drum pembenzo bi say I say so omutumu a omukro no ebenya problem enti advice am the bema heads of institution is another university to say ma omunye sanso say you can say emwa university no in the first place and two enye mranzo so Ghana say sembre bi de to say school fees in fie nan ya idi enim nyina yenyi the same school fees enye mre da mra se begem e di say school service no ewo e say bi tisa e say mo de mra se begem na ye bobo hu na ye hu say samra na omode ba no ebeboa students ana emboa wo na honorable ye mpasho mitio no mom say omo fata na mom to sa na mom say be betua no form 1 saa go si form 4 eno na abetua enye mra e wo Ghana mra bie enye Ghana mra bie no ho e makwan saa ania emashebedwamu na committee ye hwa adesua so mpanimfo kiremo se mpanimfo amodede school no anu amo pese mo chese mo de amukodu wono mo a mate mo man na mo chimu oni amo pe na mo ye no wo chese mmra wo mayimu mmashebedwafo na kirafia no no wonu ma kire se school we ye wo se mo gitaku e wo se mo gisempo aye ye school fees ti so oni pakro e ho na akodu tumi kwa kire se magi we dia wo so mo ntia se na pani kwaku adu se e free sabiri kwa dire tuku e wo mashebedwamu adesua so no wose wote wo ho atumu suapon bi e wo man Ghana mu no wonu mu kwa probo na obedu wono mu a wo ade mmra hye wo nsam a wo ye ne ope no emra bedi wu see I can say I say at the education committee ye bi tua na mo na ye ne university nkanifo no na say na no fo no anya nkita hodie nya hwesa issues no na ya address because
Ghanaian bi anase Ghana ni be bia right say unya bambo whether a student or not a student. Na in particular say ya boaboa enkwala no edoma ko du school awofo wogidie ewa rusimu ewa mpanifu ehwe school so say obetima bo school for no ban say de be ya awofo no da no mada na say kwa wie say afedi school mpanifu yentimi mo school for ho ban dia na ya asudi kese say committee no yeso so we set up and as yes original na ye mpanifu edin kita ho efa ho ye kwampa ya yebitimi aboa Eni ayeti ye aye emrashebe dwamagina tukwo ye hwa adisuansem so pani abedi ache ye odawanwo Johnson kwaku adu ene no yento aso nkwa bankasiem omampani atena ye na ene adagye ni puso sanse ma no demu ameka sai asofo maako nsia obu a na wo yabedi akire ni apagya no ene wokodi soafo angasa obu oso akoto foforo ba nsuo ani aganyame ahira no ama gya wahempo ba foforo ma ne nante asesa eno da nchen so a Ghana mampani na dan kwaku fu ado da kwan se Prince Charles as Queen Elizabeth ni hosisi a woni di ade se English hene na ne yire ye Camilla wo ma hwe animu so ma beduru o man Ghana mu na so ma beduru mpo ana so munya meduru ye no wo de ye nko fikasiem ya santoa Elizabeth boga papa ni oduru ya oro ne ho anu asa ko refi ho no boga veget thank you na anya bia asofo na ba sesi ameka said ye wo mu nyina nipa ensia wo mo apa a wo mo ade akonya ewo banquet hall a ewo Jubilee House wo mo chine se o mampani nana abutanko akukwado obeba na fe woza wo mo ache so nipa ensia wo mo ene swafo a wo na ebeka mane boysem so kojo opon nkroma kane na ye deputy minister ndi obeye minister ankasa enna owura Evans Bobie kane na ye deputy bro hako regional minister ene oba be ye minister ankasa esanse ono ni dibre dam panti no obi foforo nso abeda lechi eye na fadi echi ono nso oba mu foforo nti si esan echi idi ene Martin Jako Osi a won na ye sechiman no mashepedeni ewo NPP edimu eno achi no be obeka ya Eastern region na boya mantamu obi ananka wo ye so afo abedi echi ewo ho Yewura Joseph Sese Odini Dibra eto ho wona nanka wo ye candidate edema NPP ewo apamanya anyeye nanso wo papa we no wo ye so onye deputy minister ewo mana pani si dabi wo pese otumi ewo from no ye na djuma yinti wo mpa minister abedi eche Dibra ni bim wode to ho no oru asamwo no wo se ayeti ena wo mampani di ne se wo meye abedi eche wo Eastern region ti ono so ene wo mampani be so na kire gender minister ye nyina beka ya ye maami otiko afisa Japan na ewo ho se so apo na mampani ye nsacha ye no de maami Cynthia Morrison gomwa is mashibedwani ba se wo mefe na nan e kan se maami Cynthia Morrison enyem so afo da denti e san se SSC is sign no trend to no so ye hwa kwan na upper east region enso no nsacha ye eba ye ye maami Paulina Tangoba Abayage wono na ye ambassador ewo Italy nanso mampani friend say woni ye minister ewo upper east ti ono so wa ha ene ye reference wo mampani ebesa wo mo ache ahobwa nyina aye kado a make say photo company for instruments aye de wo mo nsa a ye be ka say appointment nyina wo be abebu efono so a ye hwe ni mu say o mampani be ba na say di odi kan kai no Prince of Wales the Prince Charles so bridge the name career pianche obetu Ghana say ebeka to was say wiem ebebo donko de na wone ne yire wo mo abedu Ghana be se nom yenu brem no obeba abankesemu ene omampani abedi enkita ho Elizama ya na wase na IC nya na ne ye de na opon ya afa office ansa na obekofia wakọ ya fa na se ema ozone gripe water esanse eno ani kurekura nkwada ni mu a ma batan otimi gya ne ba no hokura pie kwa bonten sa basanse onya bobi na ne hwenu mu da ho wo home kama wodum nofo kama na se wo ye de opebia woda na ho holy mosquito coil ni spray so pete dem ho ne kum ho ntontom ne ade otimi sampa bibia ekoyie papa na wonim se bright schools ebema akwada ne dachi asiniye kokura ntumi na suku no wo enti opebe bia do ba no beko school ai behwe no na afei ne nsohwe so obetwa ne kama bright schools na so odo ba no eko aya na manfo ebisa bright schools for number no ma memfa ma osisi a 024044
9995 0240449995 afei tabia heba mesha bibidro soronko a eba ye mfie makomako dunie enya anka Ghana de nkia kasa ho krama onmajayo so hu dru papa na de omune se onuma otumi didi enya asem ketwa Vitamilk ya no ne soronko ye soy milk no ho ene ye wo energy ene ye wo choko ne ze omde banana abeka ho enkora ne de no ye fre ne champ ene akoda bia obo bibia ntumi sampa akora hu na no wabene and what the nam X-Man dietary supplement a member a dry was a bema bribiano said ye case supplement in the grant won't mean case dry said Diana I just would dear Nema Union and Dianimono as a supplement way at the Becca 1 mouse bema now member semno akon kind Advanced Ghana savings and loans one more and Nema Bosia the Patrol International Financial Institution Tibosia body only home problem one Diana said would you could do mapa so what tell wash him with ready manas or the cranema at the abano Nina number wow one crabatana so doors uniska same problem cry amafo ho aba asemi wo mo ho sun sabrobe civic men and women capsules and ye wa wani tua say ye dwonso unsa dwonso no se ye kapa en say da brade ba ko bi na de chen dwonso wo dwonso pa na ha obi animu a dwonso de pa oba o be mo wo dwonso a wo so tede na wa ho ke kanso ana so waten kan wo fam a civic men and women capsules ya de nti o ma enwenu say obema wo bobia no nko en oba so bobia no nko nti obia ne de obeno wo ye bema na nim na konum civic women aha bibunza what I say anti money na ho na ne kura no Franco Trading Enterprise phone papa fie TV papa fie printer papa fie ene na che what wedi una okro no opa bia betu sa ne ma na Roxy Cinema hwe ni mo wadabraka wo Dr. Frank na mu papa ne se de osi bu ade ene se de osi dwene Ghana fo ho no ene ma na wo kokra ode aba no won fa sika hi bia ntutu so te se ne lawyer fair kura tumi se wonte ni dia ne so nde so pese Ghana fo nya de pato ntu kwa ne nchen enwumakuo no odete so ama mbronya na ebayi to bibi fa di obi bronya ekwa yenkwa enim abusua tesia ngaza Kasiebo ni Adom 106.3 FM so yes me live on Facebook and ya Adom 106.3 FM kronwa kohono a adwenche no fa bi eto no asante mantamhia 104.5 FM so Kasiebo enam so affiliate stations na duosia ne akire o my Ghana mu amno ne ba bibia Kasiebo na etwagu na ye toa so ayenkwa dansie mu woni esisi adan awo mayimu mu omanfo nya bito ene real estate developers na nebo hwui wo hwu ya wo hwu an se wo mayimu interest rate yi de ye adwuma no wo sese kwosora na che se bodan no so bo kwosoro nti ne Ghana fo dodo no anto wadan no anu wasisi ato apeti ne ewuram ekuro mahio estate ndi osi bi wo ho na so Ghana fo nto pani a woda JL properties ano Dr. James Solins Lindsay ya body asemito yensem twefo animu na semi odi aba ne se enka be yanka aba mu abo si aba nso wasene interest rate ba bi agina 28% no wasi amu abo Oh, I'm say a bono was so kakra and Ankasa ya ahodi ya de beto dine on from and a dinosaur no boy because new my day na so boy and son sikasa so sikana boy din by some kasa sikana boy din insimuna isi sikana yako Geo bank no cent and saying about from kakra to 28 but no crowd was so baby be sika real estate no it is down to 4%, 5%. And you know any problem. No my cray. Nina duty na that's no was through cement board in Ghana na cement board in pa. Enti esa na dan no bo bedi na ye wi ya kan wi na wi no na se asamba asasina kasa wo yesu edman beto ni 2-3 times na we aba na menya judgment e wo court na wo tue sika man na langa de how enti ni be wi no na eka bubu abedaso ene paninu na ekire mu na ka bo onu mu ba wo adwuma abo ye ho anna ma dan bo aye den a Ghana fo ntumi entobi no waso wode wani be hwe China ne yakeka kono wase China fo meso wase ze de ba bia sabu pani yie mu a wase China fo na aye krado ne oduru wala la sula lo msi ya de atum kro fako eti panilin sisi anwe ya wonu be kwa China wo srem wo afiri wono mo media ndakwa bi no Chinese ku na yi mama Chinese law 100% of zero nti so benya 10% of bibia nti se Chinese for beba no be joining na ye juma na akoso yetumi asidan na bona ko foma why not for me partnership de unia emunya de na enyi yide ko ho de say
Any Wajanchen or that JL properties are no Dr. James Solins Linson, watching Sadan is a mupeni and yan yombesia, Okotran and Papa Mudia, and you win yamwa. So for bedi a chair your shot dancing and Susamia Jumayoso, Frida Prempe, and Asemi, your Bopiano, also the two just say, one Sisia Dabo may know, was he a bee was rodo, a bee one baby a wama or Muswa Dunas was ro. If Zagana has say, your materials and Nasa near my Yadisin a Danya, who bet me and your beard before day, and yes, mean to so beton, I say, and Nadia ya would be Shemunina, was so moved to Toby Gan, I say, ya, Kababwama near my confirm Kakradia Mawon. I don't know if the great person, I mean, like to say, I learned to reading cook. I don't know about your customer money, customer, any quality materials and the all standards and elite international standards. Every I don't see a court a stroke. We are trusting me in the America to some higher day. If you are looking at high rise building, a quality but affordable, I will be associated to me at Toby. They are trusting me and adults are open as a ministry. In every step of the way, the with the private sector. And it's a viable manage to say, come private sector, and now to me, a ministry, to me, a creating. Any a swafo abedi a church adansie any ensusem so Frida Prempe and yet say one yenua bema consolidated bank manager wa Adom newsroom twetwen komo no Omanfo adwen chane fa kakra ntwim na shine tomato paste tomato paste bia eho twa ho te deso o de ye nkwa na bomu atum sampani mu nyama bem na fresh lady capsules eboa ma emom si omoda dem me se emfa ho ni chinchin a wo chinchin abrebra na duru we nsuo na se si uda dem ate obraye okon ampa timu so hie obi atum say yes yes ade be hunu ni wura na no wa bre pa anti fresh lady ya na ja ebetimi ya sa ma ni wura na hunu se watwa dem no freshman capsules so aba no so ye memme yie bema bi so on mo a te se ni no abre ni no ote so na afi dron so basa fresh man capsules na beboa feco spray starch starch a o de to atade a bibia utumi se bibia ekoyi o madama na enei prophet aleshum ose ne ba Mirabel inshira twum ene wawoda eti happy birthday yan we show e Kasiebo so sanse we ene wiase nyina etie na Godwin Tamakulo Puma Energy opening pa won so say wotie Kasiebo ne pa G1 Kumara o say Adom FM Yankopon inshira mo Derek Opon won so de www.mfa.gov.gh okay on your tools am for enko ho so ni nyina eboa eno ano no eboa ma niam eno ano no enti www.mfa Ministry of Foreign Affairs eno mai no MFA no nti ni tietia no Andre Nguzan wo de MZW knows na akope ma me ewa papa eno se 1992 constitution na wo se esa hwe ni biem san se asa de tumi bebre amoma mpani so no nyi IGP ena eno nso ka ho bi na afi IGP ne yi no a na wototo papa so ya ho bambon sem na sem na wo ka no ni tia wa ni kire mu nyina no ado Kaku Fabrice we de otumi se watera bi jan pen na wo se hwan na sha atari tuntum ti ho no hwan na sha atari tuntum ti edem ho no we so fa news yi ho ben disa mu dem wo hwa de nyina ne nsekuro nkiti ma miesi nya meche Thompson obi sasa de obi ewu abusuan mu ana me pacho kuma papa ewu a wo kina ye koso manya nti ho ye na ma miesi nya meche Thompson ma miesi su ya kuma student ewo ne sex positions ya o treasury nti ade ato mo ni pa ye nyina so ade ato ani opani John Kwa Dongote ye ra ho pa na freight so papa ewu a hohoi wo kina sales executive omo Charles Nyame Asamanka say was say MPP Kasiebo bibi e free dia masa ebe ya fansa wo boboto meze bibi hye mu a sanse homo boa free pa de omuni ma de kro no tea free na no anso mo aka Chris dollar eno se la MPP government pa was ye you omo free ho Richard Ohineba Domako no say omapani o se yehwe say special prosecutor say ye adwuma say nipa bia no aye din okro ma papa say nipa su enim say wo mo ho nwosa o de free Italy eno de ba ene tia Great Malaysia emaye ewo Italy abontin so Chris dollar o say bisa say na saka 1419 napko Kota road no say enkoyi o nti mo mbra mehwe na munye ho bibie benya to base na ye de mo adwenkyere ne de aka na to so yenko ensem fufuro mu a ye kwa asante mantamu unse ene bronya chiboso me du baako
ne da etoso mienu nti aka na fuaka krabi na yekobro nyanim ne dubra sabere so na bonsema fahama ahu ene emu nkwanhia na kro no bone ade ye hadwene pa nkanka kuma se ye dubro nya se ye betu botom sisi ene onam kagye ne nipa no bope so saa wo na obi atiem akronfo wa ha onti bibi so botom ayere wadiem enti wo so ade animu a no ma sa ha na osika ne hye enti wo kokakra den a wo mfa kagye tie animu na nwura dum no na won sa agene ne wagi ade ne uje mu a no mo yi no mo na de sene no enti that is wo mu su de bebre ne ye tombo e de mankrofo zefon emu semena ne ade na posi pani o wa santimantamu DCOP Kasiduku na ene enuanu nhire femfo di nkomo no se kronfo o wan ma adwen so mo ya akoda o ma me na bento aso mpo mo to da ene ekura me kase ya enura wo mo di nipa makoma akwaduesia no nsuso mo ya kronforemfo ejina ho hwehwe o mani ase epibi abobo kwa duni ade enti bronya pa de nipa ewo kumase enko akonto ye se bronya no mbedi edina so wiem They say crime rate no ekosro kakra wo Ashanti region. Do na no Christmas ana ma ekosro. And to tell you I know say do Christmas ana yama ya bambo no no ayedi. Only assurance ne say ya show public ne say ya start nti wo munya weshemu mu. Na de asie hia fi mo say wo mo so beboaye. Na wo mo so ama credible information a ebetumi atutu na mo ade so ebetumi successful na obi ekọ ba bi a on so nyina somdwe. Posi pani awa santimantamu jaduku ena otene nkano na odi nsemi tudwa no ena wo kyerkyere mu se ne ikura wo hwe ni mu se ka ahanu abande ma posi fo na anu ada no santimantamu fo mo die wo mu aduo no eno no wo nsa beka no wo kyerɛ se wo nsa ka ebeboa ama hobambo nsɛm na timi akonkan san se nei ono bane nanam kroma wewe na nam kro no ntwa so no ne ade ahwɛ se nipa bonfo ebekwa kope ba biate ama nipa papa no etimi ada na ho na me so chade na no say president hand over Kasiebo ma police for cameras no enura no mama 20 wa Ashanti region specifically we do no cry kumase ha anti district na no omo yen hye dan enya cars enko no na me chade e bedru enade ewia betro for crop na cars nyina edru nti police bibia ni ho abetima complain say na you try the patrols ni ho no ma no ni nyina so beboaye na atima enhance the petrol system no o Ashanti region. Na yeguswa ewa Asante mantamu yenu abema erasu sosare donko na de asembi abedan anopai se bantema barrier bi wo ho no posifo atopampimu aja wonom de hwehwe kai mu na se wo gina kai bi se ka no anyina ena posi ni yes wo tutu abokọ banum hu ya nse gu ka ne mfim na ba bi akoto ye no soso no na India ni di hye bi na trewa tete tuo no ball ne mfim no awroko India ni ye tuo no ball no onu ankasa ni nua kyerɛkyerɛ ni nse mu kyerɛ erasu stress no kuranya me no kwa posi ni fa so tutuo na so se koba no to baby akoba wo ne baby apase nya wa kugu ne mfino de ise posi no aka ne kakra. So what happened? As my friend coming back to home and he bought a trotro from Bekwai runabout to Santase runabout, and the trotro driver, he doesn't want to stop at the police barrier around 7:15. He want to dodge them, the police, and run away, and the police want to shoot the tires. And as for my friend told me, the bullet passed through the car and come as he was sitting inside, it has hit his right leg under the knees. Were there other people in the vehicle? Other 3-4 people were there, and the car never stopped, and it has gone straight and take some diversion, another 2 diversion, and the driver and the mate has run away from the place. Is he badly hurt? No, his muscle injury. As for no injury on his bones. Ayasem na ye esie ewo kumase no ye nto aso ani e ba o kan shinkran ha se ya ne e ba adwadifo a wonum ton ne ma wo kan shi dwadata mu ye kon kan shi dia na che se enkran kropo ba bi adwadie koso wo wonom ani e bibia wo pa bi obenya bi tomatoes nuro dia ye to o ko kan shi dwale obenya bi wo wonom na adwadifo ne se se ba bi a woti di dwane wonti o bola mu no hye mfimfini ana tomatoes a tomatoes sifa bola gufa wansena edi asemfre ewo fan wotimu a wo di dwa wo se we nyina akiri no mpanimfo edankra kropon ya no ade se ne ticket no no de ba chena wo mo se ya tum bola fo woni e befa bola wonum so sika obedie ni nyina achi bola emene wo na nra yensa ntwefo kodu wo no na nya gro wansena pa busua
wahu afedia ba kokura nyama ba konkasa wo mu nyina no de me bola ena ho once na dede ni bi en wo ya ode from adwadifon wo hu ne won kampo na bi ni yensandwefo okoye en ye kwadwo mensa abram patwetwe nkomo ni omude atu dwa bi eni de bia mu yeska every day bia mu yeska ba mu so bia do fan amaye bola no si ya ticket afere ticket no ye almost sisa bola no almost sisa amode bia da go ho bia da go ho ya sisa ya pese ya sisa bola ya sisa bola no fili hanu ya fa bola mba ha bio bola no ye de ko main road na de atu o ya pese ya hu bola no wo ya bladodo ya bibi wo ya bibia wo ada na bola bedi wo ya susa eni ebola di wo so ampa adwadifo na akire mu se de ebola di hene ma esenka ahuni ye de ahwe ase badwamani nguase mu eniema enkoye ni wowie ye ko enkrakropa asamri mpadimfo a wonum hwe ahuni so woni ebola na wo so osesa wojagu hono mo ama bola ehifua ne utachira yenwu Victor Kote eni nipa awode wano ewo AMA ye bisa no so omukwa isewura no so omukwa isansesi a AMA the company visa ona omunye wejuma cash masters na eze ka omunye juma yento omu to ade aditon phone eze omu for the services ni na be person betia start taking we no ndo mu so every time omu see omu timi view nti omu guy juma no na omu ya so ya just it was sudden nti we no eze anu ku akunleti anything about that because they put stop working over there in the interim area for the next few days why you look lasting solution to that problem no I'm not going to be really say so much for waste collection and so it's a very expensive venture I think to me can say we be enjoy no free owura akote nchire mu yo de ba ni say bola na aye prepaid wutua na ya besesa se wantua bola na no betena wo se adumakuo na wo so sesa bola no na nke wo se adwadifo no ete won natua ka eso adwadifo no twetwe wo ye ntua na atua tekiti ti se mantua de a bola ne mo betena Yanto ansem no so na yenko nsem fufuro mu enhwemu beto odwa a che se enhwemu na ye na yesi da bia mu akire na nyese bia eti medase abrane amakora so se wonum bia na bia yi se na kwakọ efia da yi wunya de ho agu otosuo bi saa no a che sa hye fridge no mu ache enye de adum light ama na gene da bi na ubọ no kakrakra ne da bia wutimi no mbaako a betima boa papa ne sanforo sa no mu saa no ema mu mo bapo a che sa de edidam e friend kidney stones no enkofa ha emfa mrew eba na manfo si wo sie yei chamafo ei kumasi fo ei o se krom ei etakura de momianom na se amanfo entie mu antie ntiase ne ye ene yesi sa hwemu kofa no he enom so clinical journal bia American Society of Nephrology enumu ena sa hwemu efre ene yesi da bi adokotafo ye wa benfo bi so pa wo Ghana ntie mu akire hwe ai sei amanfo ba befa ne sepris anopa wi anwumre se de doctor atwera mo no se yesi bia ye nti no mo ba be nom kra befa ho ba betrope ene yokoka o se be sei enya sei ne de na sei ene abo akire na doctor pani ani din ni Dr. Edward Ladi ene akirem se no kura ni nyame anim se wo hwe sa hwehwemu ya enjede ni nyina so papa bia na nsakura no unimu a wo ka mo ate asese so onom nsakura kwa widie no bebira ene mom de how bre wo sa no echense ebebo asa ne ntu bi ote ba bia obeka se na unum bia ene ebua asamfra na anane apoapo bia edede da wo sa ne mu asa nipa no wo gya okwan ebe ya se wadanfo pa no no ne nya anantente sa so de ne se wo gitum sa de a no wakope wa mana ba bia uwu a ebesi also yeah the hops me more leaf me herbs maybe it me na extracting into that potency is there in the beer and another thing is it goes through fermentation into fermentation process na the film destroys the whole thing. The more beer I would take, first problem to now say alcohol level never also. Into one, it's now liver cirrhosis, and not the first thing. It's now hepatomegaly or liver not near cafe. The all no. And at the more pressure, it took kidney not so rather because the kidney has to go extra mile to excrete alcohol. No fermentation, no my bone in a room, and also kidney sanya it's him. Hey, brofuka kraka we nyina hye biam.
chese hepatromegalions again anyina no betimi adi unya na chese sa brofo we nko akora bepem akoma se eja okwan anisa na Dr. Labi sa kire mu se enhwemu bi won ma te sa brofo ni se za no obi betimi asa akohye baabi ene onya cheese ne burger ne bi no owia na ne se ehye a owia no ahye da aye enhwemu bi de ba beta ne nsa bi a woton achi se be bi piepia nkrofo sama kon be doto no makwakwakwanom na chese nkuto no de don pompo ni tunim na ote bibre ma akwa wesu a awia ba no afi wo se na wokokodi akira a woni beba ho so no no gya ho kwan. What researcher, it is being sponsored by government to give the original fact about the product. Now, you can watch them. Real research now. The basis of the research now is this founded by company B, institution B, and I said, was this founded by a government? And only they don't say American Food and Drugs Administration. Not a certified, and I said clinical will be on cancer. No, my not a or more the actual fact about Adom. But you produce it and herbs and vegetables in area. If I have na herb the potency level a room into obetro animal in our home. So for the okano yate na ye ne se ani amanfo bi ni nkomo na nkomodie no mu no na chese bi no se abita na wa bata na biwa sofo say doctor so de okano yate pa so se e be fa no debi enya dwuma yentie amanfo bi adwenkyere. Sasa nanka enipa bi enu musa wonu bi a emwofu eye kase na media experience akala metimi enya a medimema bi a na mempe na madam fo bi ne susu hu akra tere me na se me wo sa wo hawo na kakra se me na me no mo bi a no kakra ko menimu no e ma mi kidney no e ba formula kakra se ne si ha me na me hu ne se adiem it is ubikata se bi anya dia minia na wo down na bitu kwa free ana me ba Ghana kakra no na me nonom ensebi ne adeade bi wa me ko check up no na me moja frem ne adeade na me ntai enye de ehu ne ye na enokwa ni nyame ne me nua ba ko ye doctor djuma na o ka tem se o me num bia ebetumi aboa me nko na me nom me num bia sa de obeka to so num bia obenya kidney ya we bia enti sa bia enum bia ebetumi nya mpaso papa efrim se o kidney ya we kwa na o ba be furu bia eba esom ekura e ma wo ne sedi manum bia good 7 years me nya problem bia na me na fa no mo kamase bia second me you say true. Ensani yedi ne ho adanse esa se de nyame aye bia mu obi kwasi ada Pentecost asori dem a omo kire ne pa bia aye amom na ese de dokota ne ka no abi ta na wa ba ta na biwa atepa nso bia sabre no onum ntie se doctor ne de na fen mu onum tie o da bi se yes experience is the best teacher. Inti ade no wanu bi aboa no efutu obi ani ho no ma change kakra hye ho yenko anim abusuani ye kwaya nim ye kwa sofodie mu na wopanim pa sofopani international ministers daikona sofo ye aboda no ni di bishop Albert Abraham sofo Abraham say ne mfafo asofo bi ayawudifo asofo ni bi ye pesami nkuminya wonum tirimu aden kolehia wogie sika bafu awoje na so ndem no wogie a ene ye wono nko an ho shepe mpaboa na hye no a emuduro ye keka mpaboa na no apagya se hyem na tade hye no emu nkapo ahodo no de ba kaya watimu ene ye kai bia beba bia latest no wonum de je fancy ena me matoka we na me matoka we wasesa asofo ese wokọ wonum aso ndem a nipa bi ti wonum a ne ye wobedi ewu pepedi ewu kura wonya bi na campus wodi akamwano eti sa asofo no so wonum be ye shepe sisi adan akese na wo members so ho kire wodi e wasofo da international ministers daikona no wasofo Abraham si muntwa sokora What that one said, Dawson say so. I'm far and share community work because our church said 20 years and I said never cry now. I bet you say be film say in secret Ghana because we free hand over the years. So say I can't be bro my say net yes and if you cry say more. Into our church say baba be yes idea no. Into no yes communal labor spirit na osi yenyane de boa yanka se ye hono so de bebre community ba komo na ekwan e fa so de ko hono be bia mete bridge ba ko e fa o de ko na bubu obi na o de nisika ehyimaye o twen sa baba ye so de nyina na ko fa chiri anso no makodo ma so de mo adentin e be transe adwensa se wesi aso dan fefefe na ekwan de ko kra nya na so emfa ho we need to put down some measures I was here starting a community work to me changing the panel yes so much drink kakra
Any Osofo Abraham no we na ne panimpa projects ya boye wa so num nyina wodan no Apostle Denis Afari Yeboa won so ede to aso se Ghana for so mpanimfo bi aduoma ya ni mabro ya asofo ibi die no wo se ebi so chese abro ye makurawi makwa bi wo chim eti sika ye de be masa ye mfanya adwuma no be hwe ware ka se adwuma no wonye wo se no so kan bi ama Ghana chese ye pa ye ho aye hu yasne mtimpanimfo sika bi ye de be mamsa mfanya adwuma no mfanye Ghana ye mpanimfo na die hwemo pa because bibia sika we almost budget for sika ye de ba no ma de no moji but IMP no we are trying to come and build a trust fund said ya wo share Hollanda your Protestant churches I wo no asori ankasa bie get fund enuna enne yetimi ko ni akwa ji musika ni bi di aba be boa Africa no eni say yes ade ni bi wo hase ya ebe boa ye mpa eni ti dwumadi a ye de ba na ye dwumadi a eso eni enti ye hia say aban opinion leaders chiefs community leaders obia Osofo Afari eda asafo ya yefre won international ministers daikona ono any project coordinator wasafo no mu afi yenko trotro mu na petroleum lubricant any ni engine oil papa eboaka maka atiapo maka ni engine eche edwane kama na victory garlic mixture bepacho garlic bodura widie ni mu na ne sade mantinu de da ho mamoja ni dia furu sane comment ya pe victory garlic mixture ni binom dante tobia na me da se yamra ni tunu yan chan kakaka opani yenu to Midday ni kwaku me pese me kasafa assembly man no fa se kan ko district now government now I create no on fa fans ko mane nye mutimi nye adwuma at the same time was that create another fund in fact the way baby aban de ye ko no enko yiwo ye nto ade taxes ko soro ye tete odi dane kakaka de yakodichi yes onna ne ni mu shakwan mu man ye mantiri ko ye mai de bela se body to aya kafa bola ntama ne ho kama kan say gebe sere aban aji ko ma me mama soja fo ne emla krom be 1 week omo say uniform omo je gina what boy omo say ma boma that is so be check because say ne ko ne don't too much aban e bia se bola ne go ne go so kama sa dia e go say omo krom the bola want from aka me kan no ya da se body to yeah I find magic they make can say yeah nipa bebe na omo ani mo adi omo ni mu the reason ti omo gina so omo de kasa mo hwe ne ma papa na na do dan kwa kufu ado e ba omo mo ne ma odi aba e ma nipa to what like base so school SHS ne ma kese bebe wa na edi companies nya ni nyina what so ma ne ma mo he nti sa ka ndis na wo so a ene kasa ne ma we wo hanka ene ni de ye ko se jemu yo ye bada se o bonito me the FM prince me kan say doctor na research afa say sanye de onu ma bi mo bi no ye fi nu ye hu he ti doctor be ya wonya ne hu ye club ye da so peli so me ka for mi nyan de so ta doctor na o se nya club no mo no oni ska be to ensan nu bia abranche munya ye club Kala ba so studio no be je bo abi bi na ne away damte druf ya da hotel papa na yefa na sema petroleum engine oil and na victory garlic mixture shine tomato paste fresh lady capsules ne freshman capsules feco spray starch one madam adwencheren family nse bi na eni edine kan na ya amafo ediwei efra sante mantam na eba na ya amafo tenten minu abema no wo se mogbo adwuma papa mame Mary Ado so edi eni o se bi why metu kwan nenso me gidie ne se Kasiebo no de ebedam sa da bia se ne muside ba no monkoso na adwuma no montoa so enyo emfamaye ofofo so de ya abode abetumu enie eriku se kwada de asimsimitie mu papa okonko disciple nso Italy enwowo osimitie Kasiebo no na assembly members in the sika na wose edema wo Prince Ampontua wose akua nu nua be ma mogbo adwuma pa nyankopon enka mo ho Daniel Saso esi testia ngaza Chema Clement so wamfie no wode wefre wose mitie mu Joyce Botwe so edie eni ose passport ne de empenifo ye no online ye beboa pa David Techmenson so edibiaba Linda Engman so ose Kasiebo no testi na ekuma mama Mazimbi ye nyina ye man ye akọ ye beba beja no ye hwe manim papa momra ne nyina enko ayi ne nyame ya adom ochena so manya momra ne enko Ebeneza dua so edie enie ose passport Ghana amanfo gi omomfa nya hwe US de hwe passport no begina de ye bibia hu hia na ye fancy advance savings and loan na ye Abednego ne yire no
ne birthday I Mrs. Abednego asante Kasiebo yes oba papa wa hwe for papa say ohwe ifo ma ne to akola din emoso se Aaron no le phone zo ye titinipa enti LC Maureen Asante Asiedu LC Maureen Asiedu LC happy birthday na advanced savings and loans bright schools holy mosquito coil in spray S-man dietary supplement Ozo's gripe water Franco Trading Enterprise Tabia herbal mixture vitamin na CB men and women capsules on madama ne de Kasiebo ebremo na say ample for Jemene. Kasiebo achiwe yi Adom yede asedama producers ye boaye ene kwam kulenu maami esi nyamche Thompson ene producers boaye free Adom Kasiebo demo edibesi anyinada aseda eye modia ayu awo 5 ada wo my stream live o Facebook a ene birthday na twam wono a na boaye ma yede ebremo abuso yede mase ama moniti china akuma ama mazimbi aye no nyame ya Adom ebekọ wo so manya Presby Park wono ma no pa no wotwe ne ahyase Numre no num ni apon shatade fufu anase tuntum na fabra na inspector retired John Kwa Odonwote na yie no yanyama ne nyefa kuma waboa manfo awade aso nti ne papa na afiri mu no mu yenyina yekọ beko no mobbo yebeko na enawie so brother Same the controversial brother Same is in the building the nation worshipper waba and over to the perform the cancer for na Brother Samiaba na HBA so power prayer vessels kwame na Aidan empaibo baso denden Friday be shia bompae nyame hu tumi ba no so awia no hunu de onfanye say be shia fiada na dwo ne de ahade Makadesh yenko abusha ya da ma say ma moniti a munye fo na